Kia ora anō. In this session we're looking at e-hia. The question, how many? E-hia ngā kapu. How many cups? Oh, sorry, kapu. To answer that we would say e and then the number, then add in ngā kapu. E-hia ngā kapu. Kotahi kapu. E-hia ngā kapu. E-rua ngā kapu. E-hia ngā kapu. E-whā ngā kapu. Kia ora.